Ya Allah, la ilaha illallah. لا حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني ثم إلى رسول هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه ثم إلى رعباتنا وأنباتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa an Abi Hurairah niku nggih. Nah. Laisa syadid. Hah? Wa anhu lan saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu muga-muga paring ridho sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Abi Hurairah. Qala dawu sapa Sayyidina Abi Hurairah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa syadidu bisur'ati wa innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab muttafaqun alaih. Laisa ora ono sopo asyadidu wong kang kuat. Asyadid orang yang kuat. Asyadid laisa ora ono sopo asyadidu wong kang kuat. Anapa menggunakan lafaz asyadid? Mata ngakui laisa ora ono sopo al-kuwat wong kang kuat. Tapi asyadid karena a'zamun nasi kuwatan, mungkin orang yang ngakui lafaz syadid karena orang yang paling kuat syadid. Ya, sapa wong laisa ora ono sapa asyadidu wong kang kuat. Laisa ora ono sapa asyadidu wong kang kuat, ora ono iku bisur'ati kelawan wong kang akeh banteri mbantingi utawa gelute. Laisa ora ono sapa asyadidu wong kang kuat ora ana iku bisur'ati kelawan wong kang akeh nopo iku mbantingi mentengaki utawa gulate tinjuwe gelute padhe. Wa inna syadidu angin pastine utawi kang kuat iku alladzi wong yamliku kang napa niku yamliku kang miliki menguasai sapa si iman nafsahu ing nafsu iman kapan indal ghadabi nalikane murang-muring. Inna syadidu angin pastine utawi wong kang kuat. Siapa mereka orang yang kuat menurut versi hadis? Iku alladzi wong yamliku kang nguasani kang miliki sapa si alladzi miliki nguasani nafsahu ing nafsuni alladzi kapan indal ghadabi nalikani muring-muring. Muttafaqun alaih utawi kiku hadis muttafaq alaih.
dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah orang yang kuat orang yang banyak gulat. Apa makna sura'ah? Mereka adalah sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah ay katsirus sura'i, yakni banyak gulatnya, kuat mentengaki. Orang yang paling kuat membantingkan sesuatu, membandingkan musuh. La. Siapa mereka orang yang kuat? Siapa mereka orang yang syadid? Innamas syadidu alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Hanya saja orang yang dikatakan kuat oleh Nabi adalah orang yang mampu mengendalikan emosinya ketika dia ghadab, ketika dia jengkel. Nah, mampu mengendalikan emosi diri, mampu mengendalikan nafsu ammarahnya sehingga tidak terjadi ghadab. Nah, ghadab. Ini orang yang syiddatil quwwah secara ma'nawiyah. Kalau secara zahir, iya, secara zahir mereka yang petinju, pegulat, yang paling kuat. Tapi syiddatil quwwah al-ma'nawiyah, akan tetapi orang yang paling kuat secara ma'nawi adalah mujahadatun nafas, orang yang mampu mengalahkan nafsu. Karena musuh yang paling nyata adalah musuh nafsu. Bene musuh tak katon, tapi musuh tak katon, yakni nafsu. Mujahadatun nafsi wa imsakiha inda syarri, mampu mengendalikan emosinya, mampu mengendalikan nafsunya sehingga tidak liar, dan dia sebenarnya mampu untuk membalas. Dia mampu melukai, dia mampu mencederai orang lain, akan tetapi dia mampu mengendalikan emosi. Ini orang syadid nih. Semung kuat penting akhir nemen kuat tah, tetapi tak laksana aki kepengetahuan nafsu gelek karena betul-betul aja ke emosi sing tak liar emosi nafsu. Nah ini kayak kocak orang kuat. Debun Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang sekuat bene polana otot ta semapan, lengan seraja, bisa mentengaki, bisa kuat ngangkat. Lah, orang semampu menahan diri indal ghadab, ketika aben jengkel, ketika aben reng-moreng. Nah, ini orang hebat nih. Tapi urusan pribadi lah. Nah, urusan pribadi. Tapi urusan agama, oh ya harus reng-moreng. Kanjeng Nabi ini kereng-moreng, idza dhuyya haqqullah lam yagum ahadun min ghadabihi, ketika hak Allah Subhanahu wa taala, syariat agama yang dilecehkan, maka beliau tidak mikir dua kali untuk bertindak. Lam yagum ahadun min ghadabihi, maka tidak satu pun orang mampu berdiri, berani berdiri di hadapan Nabi, mau Nabi depan bentuk. Tidak ada. Ini saumpama bede tampar sekuat, tampar si raja, kemudian tampar neka etale endek sokono ontah sepaling kuat, terus tampar neka etedek di Kanjeng Nabi, maka niscaya tampar si etedek di Kanjeng Nabi, si penyak di Kanjeng Nabi tak bakal kuat ontah si raja gelek nyeret mon Kanjeng Nabi bentuk. Saking dari kuat bentun Kanjeng Nabi. Tapi urusan syariat, urusan agama, nah urusan pribadi lah, urusan pribadi prei. Kanjeng Nabi itu tukang sihir, Kanjeng Nabi itu majnun, itu orang gila, Kanjeng Nabi itu macam-macam talaban. Cacat Kanjeng Nabi zahir batin wis, siang malam cacat di orang se tak iman dekat Gusti Kanjeng Nabi. Apakah Kanjeng Nabi memberikan perlawanan? Lah, maka ketika Sayyidina Salman Al-Farisi, beda orang nyacat Kanjeng Nabi dan Sayyidina Salman Al-Farisi, spontan beliau menghunuskan pedang, langsung dipenggal orang yang nyacat Kanjeng Nabi dan Sayyidina Salman Al-Farisi. Maka kejadian ini kedepak dekat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda sebagai khalifah saat nikah. Salman keterlaluan wahai Abu Bakar. Apa? Karena mateen orang yang nyacat Kanjeng Nabi, padahal Kanjeng Nabi cacat nengen mak tadi Salman Al-Farisi saya terima, saya tak terima.
Maka dipanggil Sayyidina Salman Al-Farisi, bener ben matiin orang yang nyacat Kanjeng Nabi. Nah, apa alasan kaki? Karena nyacat ya dan gaul. Bukankah Kanjeng Nabi nyapora ada orang yang nyacat? Bahkan Kanjeng Nabi berdarah-darah, lemparin betul, lampir kotoran, tapi Kanjeng Nabi tak meles. Kanjeng Nabi tak meles karena pribadi dengan Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi cacat ya dan gula, benar pribadi gula, urusan iman. Tak terima dengan gaul. Mun Kanjeng Nabi saya cacat karena Kanjeng Nabi pribadi Kanjeng Nabi nyapora. Mun kula tak berhak untuk nyapora karena benar pribadi kula. Seandainya orang ini nyacat pribadi kula neng. Tapi karena pun mencaci Kanjeng Nabi ya dan gaul, maka benar pribadi gaul. Langsung ngalak pedang kula jangan Sayyidina Salman Al-Farisi. Apa pun Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Andai kata orang jadi odik setia, jaga boleh. Dapat tengah 2 kali akik bingko. Dapat 2 kali akik bingko. Nah, neka urusan pribadi kurang lebih, tapi urusan agama ya harus bereaksi. Cek neng anak tak bejeng, anak tak pasah, ya murid nakal, murid tambeng mata, cek neng tambah tambeng, tambah taruh karuan nih peneng. Ya kurang sopan, kurang adab, kurang sregep dalam ibadah, sholat lah. Cek neng harus ngamuk. Engki, makanya setiap saat sambian sandi anak robri pecot atau penjalin sabak neng bucana bungko. Sabak to, teti anan sambian mentambang, jong, sampai toron. Cukup dia tok lah takut nak kanane. Kula penjalinnya telok. Sisitung rajo khusus kan kui sejarah rajo. Beng tambeng yang kita tahu keluar, jarang keluar. Beda penjalin setengah, beda penjalin dia biasa masih anak bini beri penjalin dia. Ancor makin konjon pun, kau sekutun ke nokol. Masih anak kule penjalin dia. Sekut ngakui penjalin neka. Keng suraju jo khusus dia. Sepelaran dia. Muntak seneka, ya bahaya neka. Enang penang terus teti taruh karuan, teti ngamuk oleh tapi ketika urusan kelaban agama. Tapi urusan pribadi tak masalah. Dak sebini saumpama. Ya. Masakan kurang pedis, kurang sedek, napa mak kurang begitu napa. Gila kurang lebih. Cuk sampai moro langsung tapo kaki, cuk moro langsung benteng kaki. Are kenal ke petinju. Ki kurang lebih. Ya, kurang lebih. Nah, makanya orang yang kuat aisyadidul gua secara maknawiyah, secara adapun secara zahir sepaling kuat ya Mike Tyson Pak. Sepaling kuat. Orang yang lemah berarti tandi kekuatan enten justru orang syadidul quwah. yakni orang yang menguasai dalam hatinya untuk jengkel dan untuk membalas kepada orang lain, tapi orang tadi itu menahannya emosinya, mengendalikan emosi, imsak anish endashar. Maka orang nggak kocak, orang yang paling kuat, orang yang paling hebat, orang yang mujahadatun nafas, orang yang merangin nafsona. Aneke kocak asyaddu min mujahadatil adui, karena mereka lebih repot daripada merangin musuh secara zahir. Paling repot musuh setak katon, engki beneka musuh nafsu neka. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ala alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadabi a'dhamun nasi quwwatan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan orang yang paling kuat adalah orang yang mampu memiliki nafsunya 'indal ghadab. A'dhamun nasi quwwatan, orang yang paling kuat siapa mereka? Orang yang mampu menahan emosi. Katakan. Nah, cara mentepan emosi dari rumah untuk matein emosi, karena neka pun isyarat dari Nabi neka. Neka secara napa? Kanjeng Nabi apareng isyarah, kanjeng Nabi apareng pemberitahuan ke kaum panjenengan tentang bahaya daripada ghadab. Bahaya daripada ghadab. Perkara ghadab neka sangat mengkhawatirkan, bahkan orang neka bisa murtad, bisa kufur gara-gara omongan saya tak sadar gelak ghadab nih kau. Ya.
Nah carana sopaje kul panjenengan ketika ghadab ngani kada remah. Karena ghadab nika adalah dari apoi. Nah, emosi nika dari apoi. Naru syaitan dari apoy setan. Narul ghadab. Karena apa? Orang mau ngamuk nika yahmarul wajhu wal ainan minad dam, maka mata norok merah muana maar dia. Congo orang sing ngamuk. Mata na merah, muana merah. Karena ngamuk, pacet engki ekuasain bereng apoy berena merah. Setan. Nah, untuk memadamkan, apakah butuh pemadam kebakaran? Oh, benih aing biasa nih kah? Untuk matiin nih kah? Maka beda cara. Untuk matiin jengkel kele. Pertama, untuk matiin apoi emosi nika adalah kelaban aing. Aing napa nika? Aing wudu. Karena pada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghadabu minasyaiton wasyaitonu khuliqa minan nar. Emosi atau ghadab murang-muring niku minasyaiton daripada setan. Wasyaitonu sedangkan setan khuliqa minan nar, sedangkan setan diciptakan dari api. Wal ma'u yudfi'un nara, sedangkan air bisa mematikan atau memadamkan api. Fa idza ghadaba ahadukum falyaghtasil, jika engkau salah satu di antara kalian ghadiba dalam keadaan jengkel, dalam keadaan emosi, falyaghtasil, dalam riwayat lain falyatawadda, maka hendaklah kamu mandi atau hendaklah kamu berwudu. Sora wudu. Mun tepaan sampean ngamuk nih kok sora mandi utawa sora wudu. Wudu. Falyatawadda, sora wudu. Wudu kita mampu, mohon wudu kita mampu. Dan perlu kau dengan al-ghadab misamun min nari jahannam yadahu Allahu ala niyati ahadikum. Sesungguhnya emosi itu adalah misamun. Engki peneka cos-cosani min nari jahannam, daripada api jahannam. Cos, oning cos sampean mun bade beseh panas, beseh pangkeung. Terus sabek ning aing. Cos lah kasa nika ibarat beseh se sabek ning neraka jahannam, leuh nika sabek de orang se ghadab, se emosi gila. Nah, yadahullahu ala niyati ahadikum, yang ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala atas urat-urat nadi orang se ngamuk gele. Ala tara annahu idza ghadiba ihmarat ainuh, lihatlah orang yang ketika emosi maka memerah wajahnya karena kena cos ponan bi neraka jahanam. Warbadda wajhu, merengut muana. Pak apa mulai kena apa yang merengut? Kero. Wantafakhat audajuh, dan akan jelas dan nampak otot-otot nampak. Ora-ora nampak. Muana merah, maar, mata na merah, ora oton keluar kapi. Cek saumpamana erekam orang se ngamuk ni kau todu saungkuna. Arobo setan lah na. Ya muana maar, ngak setanongku wis, benetan setanan, jongok setan loh. Kumpur kuncung merah kapi. Baca dari apa setan ni kah? Maka untuk memadamkan kudu kelaban aing wudu. Wudu kita mati. Sambama wudu kita mare. Darah wudu kita mare. Tak bisa elang. Soro toju, cek mancing. Toju ki pancet karena kelaban toju ni ke orang lebih rileks, lebih lemes. Wudu mare. Toju mare ki pancet. Sorodung tedungan. Kelaban toju ben kelaban dung tedungan neka ora semakin lemes. Sombong binin sampean ngamuk sahara binin sampean mau tambah ngamuk bela kapi dige sende bungkut ya. Kaca, pereng, gelas. Sebini mun tengaki lakin mun tengaki iki ya. Tambah tak ro karuan.
Daerah macaran, wudu, sambian be saya wudu. Mun tak mampu toju, tak mampu toju, soro tedung. Mun enje, wela terus pengede sambian. Tak salah hati ni. Deki ambu tibi je. Mun lapar ngaka, nota mun ngantuk deki tedung je. Maka cak torot teh mun sambian emosi ketemu emosi, apoy ketemu apoy tetina tambah panas. Aneka tentang bahaya daripada ghadab. Pertama surah wudu. Fa idza ghadaba ahadukum falyaghtasil. Dalam riwayat falyatawadda. Hendaklah mandi atau kelaban wudu. Dalam riwayat lain idza ghadaba ahadukum faqala a'udzu billah. Sakana ghadabuh. Ketika kamu dalam keadaan emosi kemudian kamu mengucapkan a'udzu billah, kamu dalam mengucapkan a'udzubillah minta perlindungan kepada Allah, sakana ghadabuh, maka emosi sampean bakal tenang. Atau kelaban cara nengeneng cak jawab idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika kamu dalam keadaan emosi falyaskut, maka diam. Tau sang ngocak. Atokar dadi patang jotos deki. Sero nengeneng falyaskut. Selake ngamuk nengeneng bele di ngaki. Mulai busen iki lambu tibi, tak kira semalam leso. Binun sampean tepak ngamuk, di ngaki bae lah. Ku tak lesep tibi deki. Tengeden yang yaden labeng. Falyaskut nengeneng. Tikel cek dingin ngaki. Nika hadis nika. Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Cak omong sampean emosi. Mun sampean omong sekecap bae wah. Dadi deki monan nika. Ya, tambah tak karuan nika. Soro nengeneng di Kanjeng Nabi. Soro nengeneng. Kita menti idza ghadiba ahadukum falyajlis. Mun sampean dalam keadaan emosi falyajlis soro toju. Toju bijur ngoncur kala acat pecot. Muan orang laki pak gena. Orang laki tak ngomos balik. Kala ju toju. Indah daripada rumah. Enggak rotek ketengel ngiding akibat. Jawab. Je, tak jawab. Beda remah bibaan. Beda remah. Jawab tak ada remah. Beda remah. Awas kakek awas. Dia remah kira. Buat tambah taruh karuan. Pacol dia pacol. Falyajlis. Mungkin pancet tak gelem elang wa illa falyattaji'. Sura wudu, sura toju, mun tak elang wa illa falyattaji' tedung. Dung tedungan lah. Pagena ban dia kok, derma ban. Macam dadi reng lake, macam. Lagala dong tedungan. Tapi neng tok je lah. Oh lah. Apa teh bore songku ban kile ban. Sekile je sekan sebenarnya canji ya. Ha? Seneng je tak kira. Dadi mon napa? Fa idza wajadahu ahadukum qa'iman, ketika kamu menjumpai emosimu qa'iman dalam keadaan berdiri, falyajlis, maka hendaklah kamu duduk. Wa in wajadahu jalisan, ketika kamu menjumpai emosimu dalam keadaan duduk, falyattaji', maka tidurlah kamu. Tadung mereng. Nika cara untuk napa? Ngurangin daripada emosi. Ingke insyaallah nah oleh napa nyamana ngamuk nika oleh ma yajuzu badabab khusus babun ma yajuzu minal ghadab wasyiddatu li amrillah. Badabab yang kika dinto diperbolehkan sesuatu minal ghadab daripada murang-muring, wasyiddatu dan wasyiddatul amri bahkan ditekankan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa termasuk memerangi orang kafir? Jahidil kufar wal munafiqina waghlub alaihim. Maka perangi mereka orang-orang kafir dan orang munafik, waghlub dan alaihim kepada mereka. Asyidda'u 'alal kufar, ruhama'u bainahum. Perintah Al-Qur'an nih. Jahidil kufar, perangin orang kafir, wal munafikin, orang si munafik, waghlub, keras alaihim kepada mereka. Bedekan dengan perang sabar. Tore pedang gula, tore pedang.
Cek mas malam mas mau perang, pekeras pekasar, mau urusan perang. Demak kakek le bentua perang. Ya, kita kata kok ban moso. Mau tepan emosi tapi urusan agama, urusan syariat, idharul ghadab harus ditampakkan, reng moreng nega. Karena perintah tining Allah Subhanahu wa taala nega. Ya. Perintah untuk menampakkan nega. Perintah maka eka dinto adalah asbab mukhtalifah, sebabnya memang berbeda-beda. Melihat apa penyebab daripada penyulut emosi gelak. Jika disulut emosi daripada perbuatan mungkarat, maksiat, wajib idharul ghadab, maka wajib kita menampakkan emosi. Bawa cek kompromi. Ya. Cek kompromi urusan maksiat. Kiai kompromi maksiat. Kita apa? Ustad neng budak maksiat, tambah pedoteng maksiat. Ustad apa, Bang? Perintah di Gusti Allah idharul ghadab. Menampakkan emosi. Nah, sampean beda orkes nyongok tadi. Apa benja? Beda cek sonor joget nyawer. Olah bentengake bae reng dia. Harus kita tampakkan emosi. Tidak urusan ketakut, tak ketakut urusan bisa. Tambah elok-gelok ngamuk, tambah elok-gelok. Tidak bacaan. Emosi tambah coko-coko, emosi tambah banyak mosok. Tak ngurus. Urusan agama, urusan pribadi wes, tak usah latih nih. Urusan pribadi terserah. Bon nyacat, bon tungkang buri, bon tungkerek, cek orang mau beres akal kan tungkangnya orang kan ngamuk. Nang daerah Pak Haji Busro aja ke tungkangnya buri ngira. Jajal nge. Montek ngoncebreng dempar mi kok Haji Busro. Pak moroneng neneng tukang buri. Ya yai, nyok yai bae deh ya. Saompam. Ya ngamuk, Pak. Mun beres akal tungkangnya buri. Beda orang itu tungkangnya buri nang je beda. Penyanyi na tukang buri. DJ na tukang buri. Tukang buri ngareng ataya ruah. Mau syuting. Wah, seneng. Pacet mua biar ya ji. Ya mua apa di biar kakek. Kalau metunggang urusan buri kan biar je berarti lah. La ilaha illallah. Tak ada emosi sekali. Imam Syafi'i ada bu manis tudhiba wa lam yaghdab fa huwa syaitan. Barang siapa yang mereka tidak terpancing emosinya karena untuk urusan agama, fa huwa syaitan. Setan nih kah? Orang saya tak ngamuk dek kebadan kemungkaratan, dek kebadan kemaksiatan. Syaitan akhras, setan bisu nih kayaknya. Orang lah bentuk orang. Setan keng sibuih. Apa? Karena ngocak pun tak bengal ngocak. Nah, ngocak pun tak bengal. Takok ruah, takok ria resiko aja. Karo ngocak, mau saya peteng karo ngocak. Apa karo maingat lara aja mendatang bareng nih benih. Kebele kirim salam. Musul. Apa karo ngocak di dua mata aku? Cetak nokole orang. Apa boleh nokole orang? Kutu kan Gusti Allah ada waghlud alaihim. Ada orang-orang yang munafik nih. Jahilil kufar wal munafiqina waghlud alaihim. Ada orang kafir, ada orang munafik. Pakasar tanpa idharul ghadab nih. Maka nengkak dintok agama memilah dan memilih melihat situasi dan kondisi kepada siapa kita akan jengkel ketika kemungkaran harus kita tampakkan. Tapi urusan pribadi, urusan nama baik, urusan pencemaran nama baik dan sebagainya, kurang lebih sampean nuntut kan mau cemaraki bi orang, fitnah bi orang, pejelas. Sebab bahwa engkau tak salah, bahwa engkau tidaklah mula tak salah fitnah orang, dikit bakal kebatilan ni tak bakal menang deka. Bareng si bener, tetap salah ya tetap salah. Tak kira bareng si hak ni kah, king cuma abid cara nantuaki. Bareng si salah ya tetap salah, tak mungkin bisa makalah bareng si bener. Nah, neka orang si kuat adalah orang si mampu menahan emosi ketika aben mampu membalas. Ya. Maka ketika orang gelak se mampu mengendalikan emosi nah, mampu aben gelak meles tapi aben tak meles. Ya, orang gelak mampu meles tapi aben tak gelak meles.
aneka juga berbelesan pagi nengarasane pon Allah Subhanahu wa taala. Ketika Gusti Allah nika bentuh, ketika Allah taala nika ngamuk da orang nikah, maka Allah taala juga bakal nyeporah da orang nikah karena orang gila ahli nyeporah tak gelem reng moreng. Terakhir pada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyaka wal ghadaba fa innal ghadaba yufsidul iman kama yufsidus sibru al asal. Takutlah kamu kepada jengkel, ghadab. Fa innal ghadaba yufsidul imana, karena sesungguhnya al ghadab reng moreng neka ngamuk neka adalah yufsidul iman, bisa merusak daripada iman, kama yufsidus sibru al asala, sebagaimana jada merusak kepada madu. Madu bisa rosak kalau benjadam neka. Ngerosakkah engak cokoran. Pencukur nih bisa nyukur jenggu, bisa nyukur obu, pebenyain obun, pakandelin jenggun, keneng pencukur, gundul gapi, elang, kurceng gapi. Sependek juga ghadab nih bisa mencukur daripada iman kun panjenengan, sebagaimana pencukur bisa nyukur daripada obu. Tahan urusan pribadi. Alhamdulillah. Kaulah belajar, sampean belajar, pada belajar. Kalaki kontak jijau, oleh bental. Alhamdulillah. Jadi orang rote dung babena motor. Ya anak sampian kelero, murid kelero, tina lader macet lah kelero. Cak kocak gendeng ongku, bodoh ban, gendeng ban. Suruh ngalak sendok oleh cero, alhamdulillah. Cek pinter bana. Tadi rong akan bi cero suruh angangah. Ala jodoh ya. Alhamdulillah pinter. Ki sini ke bayi le cek reng moring bayi. Wala ko ngamuk kedok. Ya, gelak ni kacaran mon bajen ngamuk, suruh wudu, mon posisi dalam keberadaan mancing suruh toju, dalam keberadaan toju suruh tedung mereh. Nah, insyaallah elah. Inilah sampai ngedem pian po langkep musik pengantar tidur bini nasi ngamuk jala wat jadung mati dung pada iya sekali dewo apa stres wis mikir sampeyan nih mulai elah ini aja wab sekalian aduh tak bisa pak detik. Iya, akhirnya nokol binen sampai pepotong sebini. Ya dari rumah sakit sengebe ya selake. Senogui dari rumah sakit ya selake. Leso tibi ya payati bini tina. Ada rugi negara. Letem pengmeli radio mbian. Letina jia, lobu. Tahu sang ngobu senal pot brung. Ngong tahu saja. Beda orang laki ngamuk dok sebine, ngamuk taruh karuan ngamuk. Kenapa sebine nunggu ngamuk dan selain lah selaki ini kita ada reaksi sekali. Sabar sarah, sanggup yang sabar ada betesah. Dan orang makin sabar betesah ada betesah sabar sih mulai mati. Kuaku ning akhirat oleh belisen baru ada sabar lah. Mungkin hanya mana yang tunya itu sabar, kudu sabar, ada betesah sabar. Karena salah paham. Sabar betesah lek. Mon ben kata setong kok tak sanggup. Pokon kaki mun kiamu nyembuang ke somor wingko benjan selake. Pancet weng-rueng etok. Sibine pancet weng-rueng melolo, nyam terus. Lah tak kuat tak sabar rongku elang sabar. Buntu sak sibine taleken buang ke somor. Dharma tambu ben. Ki ngeronya mah ben. Ki cerewet ben. Hina. Masih buang ke somor kok tambung kok ban pacar yang laki tak gena tau mas. Sabe ongku somor ni somor sengit abi teh kala aing hino rasaki pun beda dalam pancet di malam yang tar orang weleng wajah orang raja musun wajah orang weleng entar dak salake kalah bini nah tak kuat engkau siapa kakek engkau jin 300 tahun kok tato keluar keneng bini nebaan cerewet tak kuat engkau aja akhirnya kok keluar ki yang kok aja jin tak kuat wah boleh karo orang biasa jin tak kuat
Nah, akhirnya teng boleh, ayolah, tembong ketamu yang jin melolo ban malam. Iya, tina lah jaga aja. Musik pengantar tidur je lah. Kenapa? Sampai ana jawab, sekalian aja jawab. Waduh, mun karo dujus tak kira mare sejawabannya. Nah, jadi mun ngamuk kata mun ngamuk jendeti. Isoro toju, lah lek, lah wudu disah. Nduk. Ngirakan kenyang. Entulim beri penyander yang kita apa kelepang. Iya, we mare. Yang kita beri, mulai beri penyander empalelo, lau. Ya marah. Mungkin pancet bebinan sampean ngamuk, lah ajak solat berjamaah. Tak keneng duhur ya asar, tak keneng asar ya maghrib. Maghrib tak gelem ya esa tak gelem ya subuh. Ku tak gelem ki ya Pak Napa, kalau bireng sabar. Gelem berjamaah. Longhu. Saya enggak loh, saya katakan horor, tahu sama tak sini kah? Dan horor TV pula bojang berjamaah aja, Pak. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tahu saya soro nyaut lah amin. Ya masih amin harus mau nyokso. Amin. Dina pokon kala nyaut. Lumayan pun. Allahu Akbar norok sambian sami Allah liman hamidah pancet norok tak kira ngade sambian tetep sampean ngade mare bejeng teguk tanang cium tanang sewine mun perlu sokon cium serot sokon cium seporan le tak beli boleh kok iya kok salah tak beli boleh kok hilap le kok hilap kok tak sadar tahu kok kene ngapeng kok tahu ini kening kok ya teguk tanang cium tanang lah cocol terus kebe ke kamar sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al Mustafa tuli beri lah Pak sampai benar-benar lakur ya pokoknya mare sopu ni pelelo pokoknya perlu ya beres insyaallah beres lah berjajar lah resep dia catat sampai ke lepai percuma sampean mau natokar percuma agar menang bireng bine ya si emosun bine nah masa menang bis bine, akeket bis bine, masa gaya Pak. Karo kara akeket bis bine. Ajo tosan bis bine, masa seneng ngidingen. Akeket jibi cenah deh lho. Iya gaya. Oke curugune bontengake. Gawo cuk curugune bontengake. Binen bontengake potong kapi semeja taki dek sangkal putung ni sambian. Ledi ngaki lah nengen. Mun kuat, mun tak kuat ya buntu kelampina kebe mole kan masuk repot. Lah tak kuat. Ya, anu Arab pa cong tak kuat Pak, bule tengel be se nyam ngronyam Pak, kebele kemetuan deh. Masalah iya cor pancet amonnya. Nah, jadi urusan pribadi kurang lebih tapi urusan agama keluar tak muka tak nutup aurat, ya tak pametan, dan lain sebagainya. Banyak nanang ke banyak san ngerasain orang lagi harus beda ketegasan keras tapi tegas nih ke parlo senegale ya jadi kudu bisa nyabe sampean tentang urusan ghadab nih nah, karena mulai ngamuk nih tak terkontrol ponan emosi tak terkontrol ocak pun tak terkontrol dan kadang bisa meget sebine kadang bisa murtad dari keluar dari Islam ya gara-gara emosi aneka orang yang paling kuat adalah orang yang mampu aben meles tapi aben menahan emosinya menahan diri daripada perbuatan secuba kelak aneka adalah orang yang paling a'dhamun nasi kuwatan orang yang paling hebat orang yang paling kuat yang gimana orang yang imsakun nafas mujahadatun nafas orang yang mampu menahan napa emosi ya muga manfaat muga kaul manjenengan mampu melawan hawa nafsu mampu menahan emosi amin Allahumma amin wallahu a'lam bissawab Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik alihi wa sahbihi wa sallim ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفر عن ذكرك وذكره الغافلون
اللهم صل أفضل صلاة أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا فهنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وارزق الكل حلالا دائما وأخلاتك يا علماء نحظى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون رسل المنون واغفر واستر وصلاة الله تغشى المصطفى من اللهم صل وسلم عليه بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائي وإخواني من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها وبرها خصوصا مهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي خالد عقاسم الفقير مقدم جميع ساداتنا لبا علي فخر الوجود شيخ وكر بن سالم وكعاكم بن سالم وقد ثم مؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني ثم إلى روح صبي هذا ثم إلى روح مقدمة عبد الرحمن السقا والآل والمحضر وإخواني ثم إلى روح مقدمة الحبيب عبد الرحمن والحبيب عبد القادر بن أحمد جيدة والحبيب أبو بكر بن علي المشهور العدني الحبيب العلامة محمد بن علي بن عباس الملكي وأخي عباس الملكي ثم إلى روحي الحبيب علي كويتام والحبيب أبو بكر قرشي والحبيب شيخ بوتوفوتي ثم إلى روحي الحبيب عبد الله الحداد بانجي والحبيب جعفر بن شيخان السقاف والحبيب هادي بن شيخ بكر بن سالم والحبيب علوي بن سقاف والحبيب عبد القادر بن سقاف والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن الفقي والحبيب صالح بن حسين الحامد والحبيب هادي بن شيخ والحبيب هادي بن حسين الحامد والحبيب هادي بن عبد الله الهدار ومحمد الهدار صاحب الحول الشيخ أبو بكر بن سالم ووصولهم وفروعهم ثم إلى رحيق جاسم نور سالم وزوجتي وجهاشم رافي وزوجتي ثم صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجتي الجد برهان وزوجتي الوالد منير علي وزوجتي الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه ثم إلى ثم إلى أمواتنا وأمواتكم أموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يغفر ذنوبنا وأن الله يتغشاهم برحمته والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وطب وعافية وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله يسر كل أمورنا أمر الدنيا والآخرة وأن الله سبحانه وتعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويوفقنا في الدين ويعلمنا التأويل وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا حسيا ومعنويا ظاهرا وباطنا الله سبحانه وتعالى يجعل قلوبنا خاشعة وأذنا واعية وعام تقبلة وعلا نافعة وعلى من أسلافنا صالح مثل الجلسة نويناه وعلى ما طلبناه وعلى ما قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka Walin amin Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim warhamna ya arhamar rahimin waghfir lana ya khairal ghafirin sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahil alamin subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka